Olivier Nduhungirehe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, il y a un an, vous avez signé avec votre homologue congolaise l'accord de paix entre... Murakoze cyane bwana minisitiri kuba hamwifatanyije natwe. Murakoze cyane nanjye kuba mwanumiye. Umwaka urashize musinya amasezerano na mugenzi wanyu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ibihugu byombi. Nyuma yaho ayo masezerano yemejwe n'abaperezida b'ibihugu byombi i Washington ku buyobozi bwa Donald Trump. Ariko umwaka ushize biragaragara ko ibijyanye n'umutekano bitarashyirwa mu bikorwa. Ibyo nibyo umuhuza w'Abanyamerika yavuze binyuze ku munyamabanga wa leta yabo ndetse no ku ntumwa idasanzwe Masad Bruce wavuze mu minsi mike ishize mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ko uwo mwanzuro utarubahirizwa n'impande zombi. Ku ruhande rumwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntirabasha guca intege no kurandura umutwe wa FDLR mu bice igenzura. Ku rundi ruhande u Rwanda ntirurakura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ntirurahagarika gushyigikira umutwe wa M23. Ese mubona ibyo ari ukuri? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que le 27 juin, nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nibyo koko kwa 27 Kamena twasinye amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC. Ingingo y'ingenzi muri ayo masezerano yari gahunda y'ibikorwa igamije guca intege no kurandura abakoze jenoside bari mu mutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zari zarafashwe. Hari ndetse n'ingengabihe y'iminsi 90 yari yarashyizweho kugira ngo izo nshingano zibe zarangijwe. Ariko ikibabaje nuko ikibazo nyamukuru ari ukuri ubushake bwa politike ku ruhande rwa Kinshasa. Icyambere ni ikibazo cyo kubahiriza agahenge. Kuva aya masezerano y'amahoro yasinywa, ibitero by'indege bitagira abapilote drones byakaje umurego. Ibyo bitero bikaba bitari basiye gusa ibirindiro bya AFC M23 binyuranyije n'agahenge kari karumvikanweho, ahubwo byanashegeshe abasivili b'abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, kandi nibyo biduteye impungenge kurushaho. Icya kabiri ni ikibazo cyo guca intege no kurandura FDLR. Aho kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bukore muri uwo murongo, umwaka ushize bwakomeje ahubwo gushimangira ubushobozi bwa FDLR. Ibyo byagaragariye ku rwego rwa gisirikare ariko no ku rwego rwa politike, aho bwafashije FDLR kwibaka no kwiyegereza abantu barimo Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida uba hano mu Bufaransa, ndetse n'abandi bantu et d'autres personnalités comme Kinshasa dit on travaille à la neutralisation de ces FDLR. Oui, mais s'il travaille sur la neutralisation des FDLR. Kinshasa yivuga ko iri gukora ibikorwa byose byo guca ndetse no kurandura FDLR. Yego, ariko niba muvuga ko hari ibikorwa byo kurandura FDLR, ese igisubizo kiri hehe? Nta kintu na kimwe kibigaragaza, kuko FDLR ikomeje gushyigikirwa na Kinshasa. Nta gikorwa gifatika cyakozwe. Ndetse mwavuze Masad Bruce wavuze ko wa gatanu ushize mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ko leta ya Kongo ntacyo yakoze mu rwego rwo kurandura FDLR. Et de votre côté, vous n'avez, alors d'après le dernier rapport de l'ONU, vous avez 6 à 7 000 hommes en RDC. Dorénavant, cette présence qui a été longtemps niée est assumée par le président Kagame. Ku rundi ruhande nk'uko raporo ya nyuma y'umuryango w'abibumbye bivuga, mufite abasirikare bari hagati y'ibihumbi 6,000 n'ibihumbi 7,000 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho ubwo kuba kw'ingabo z'u Rwanda muri Kongo kwari kumaze igihe guhakanwa. Perezida Kagame ubwe yamaze kubyemera. Marco Rubio yabwiye inteko ishinga amategeko ya Amerika ko izo ngabo zikwiye kuba zamaze kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitarenze hagati muri Nyakanga. Ese muzazikurayo, yego cyangwa oya? Premièrement, les États-Unis n'ont donné aucun ultimatum au gouvernement rwandais. Marco Rubio a demandé, il a dit j'espère que ce sera mi-juillet. Non, c'est nous. Le Rwanda. Icyambere leta zunze ubumwe za Amerika ntizigeze ziha leta y'u Rwanda ultimatum iyo ari yo yose, ariko Marco Rubio yaravuze ati nizeye ko bizaba byakozwe bitarenze hagati muri Nyakanga. Oya,
ahubwo ni u Rwanda rwatanze ibyifuzo bifatika byo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya CONOPS ndetse rwatanze ingengabihe y'uko byakorwa. Nitwe twatanze icyo twifuza, ariko birumvikana ko CONOPS ari amasezerano hagati y'impande ebyiri ku bibazo by'umutekano bireba impande zombi. Ni ukuvuga ku Rwanda rugomba gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikarandura FDLR. Ariko kugeza ubu nta na kimwe rwose, nta na kimwe kirakorwa mu rwego rwo guca intege FDLR. Neutraliser les FDLR. Donc les troupes rwandaises ne vont pas se retirer. Non, mais la question est une vision globale. Mais c'est le problème depuis le début. C'est-à-dire que l'un dit c'est l'autre, l'autre dit c'est l'un, et on s'en sort pas. Non, l'accord de paix, c'est pas un accord fait pour le Rwanda. None se bivuze ko ingabo z'u Rwanda zitazava muri RDC? Oya, ikibazo tugomba kukirebera muri rusange. Nicyo kibazo cyabayeho kuva mu ntangiriro. Umwe akavuga ati n'undi ufite ikibazo, undi nawe ati oya ni wowe. Bityo ntihagire igikorwa gifatika kigera ku musozo. Amasezerano y'amahoro si amasezerano yakozwe ku nyungu z'u Rwanda gusa. Ni amasezerano agamije kugeza amahoro mu karere, kandi buri ruhande rufite inshingano rugomba kubahiriza. Mwavuze Marco Rubio. Ku 15 Kamena imbere y'inteko ishinga amategeko y'Amerika yavuze ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa inshingano zarwo, ariko ntacyo yavuze ku rundi ruhande ari rwo RDC, kuko nta na kimwe iratangira gushyira mu bikorwa mu nshingano zayo. Ndetse ku wa 5 ushize Marco Rubio yongeye kubisobanura neza, avuga ko leta ya Kongo itashyize mu bikorwa amasezerano kandi itaraca intege FDLR. Icyo ni ikibazo gikomeye. C'est un problème. Alors, il y a quand même, au-delà des paroles, il y a les actes. Les Américains ont pris une série de sanctions seulement contre le Rwanda. Ariko usibye amagambo hari n'ibikorwa bifatika. Abanyamerika bafatiye ibihano u Rwanda rwonyine. Muri uru rwe hafashwe ingamba zikomeye zafatiwe abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Mu minsi mike ishize kandi hafatiwe ibihano uruganda rukora ibijyanye na zahabu, akaba arirwo rugambi rukumbi rwo mu Rwanda, kubera ko Minisiteri y'Imari y'Amerika ivuga ko abasirikare b'u Rwanda bafatanyije na M23 batwaye ibiro 60 bya zahabu bikuwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu ntangiriro za 2026. Ibihano byose byafatiwe u Rwanda gusa, bivuze ko abanyamerika bavuga ko hari amasezerano hagati y'impande ebyiri, ariko ku ruhande rwonyine rufite amakosa ari u Rwanda. Niyo mpamvu ari urwonyine bafatira ibihano. D'où la contradiction. C'est pas une contradiction, c'est une contradiction flagrante. Tout d'abord, nous sommes déçus par la... Hano hagaragaza ukwivuguruza. Oya, ntabwo ari ukwivuguruza. Ni ukwivuguruza kugaragara. Mbere na mbere twatengushywe n'uburyo umuhuza w'abanyamerika agenda arushaho kubogama ku buryo bugaragara. Ntabwo akiri umuhuza ubogamiye ku mpande zombi. Nibura hari ibibazo bikomeye by'ubutabera bukino kubogama. Ce n'est plus un médiateur neutre. En tout cas, il y a des problèmes de partialité. Ça veut dire qu'ils ne sont plus neutres. Ça se voit sur le terrain. Donc, bivuze ko mutakibona nk'umuhuza utabogamye. Ibyo biragaragara mu bikorwa biri kubera ku butaka. Iyo Marco Rubio avuga ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa inshingano zarwo kubera ibihano, oya si ukubera ibihano. Niko yabivuze. Oya si ukubera ibihano, ni ukubera imyanzuro n'inshingano twe ubwacu twihaye nk'igihugu, kandi uwo Marco Rubio bwe ni nawe wavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari gushyira mu bikorwa inshingano zayo. None se kuki ibihano bifatirwa uruhande rumwe gusa, kubera iki? Aha niho ikibazo cyo kubogama kiri. Hari izindi mpamvu zishobora kuba zihari, ariko si impamvu zijyanye no gushaka amahoro. De paix Quelles sont ces raisons Le président Kagame a dit que ces sanctions, il en parlait au mois de mars quand c'était contre l'armée, ce qui est quand même très symbolique. Nizihe mpamvu Perezida Kagame igihe hafatwaga ibihano byafatiwe ingabo muri uru rwe yavuze ko ibyo bihano ari ugutuka u Rwanda, nubwo byari bifite agaciro k'ikimenyetso gusa. Ese namwe mubibona nk'ibitutsi? Yari afite ukuri rwose. Ariko ibihano byarakomeje kuko no mu minsi mike ishize nibyo rwose. Niyo mpamvu dukomeza kwamagana kubogama kugaragara muri ubu buhuza. Ese mubona Perezida Kagame yumvikanishije ko ibyemezo bya Amerika byo gufatira u Rwanda ibihano bishobora kuba biterwa n'impamvu atifuje kugisha bitangazaho? Abantu benshi babisobanuye bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'inyungu z'ubukungu cyangwa amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ari kuganirwaho hagati y'ubutegetsi bwa Trump na Kinshasa. Ese namwe nuko mubibona? Icyo ni ikibazo cyakabajijwe abahuza abanyamerika, ariko namwe mufite amakuru.
twe icyo dukora ni ukwitegereza ibiri kuba. Niki mwabonye? Qu'est-ce que vous Ce qui constatez? se passe, c'est qu'il y a une partie, la RDC, icyo tubona ni uko hari uruhande rumwe ari rwo RDC rwirengagiza amasezerano rwashyizeho umukono, rukomeje kongera ibitero by'indege zitagira abapilote drones binyuranyije n'agahenge, rukomeje kandi kongerera FDLR ubushobozi ku rwego rwa gisirikare no ku rwego rwa politiki. Ariko nubwo bimeze bityo ntirwigeze rufatirwa ibihano n'umuhuza w'abanyamerika. le Est-ce médiateur que c'est à cause américain. de deals miniers? Je ne sais pas, mais en tout cas, Mais c'est vous devez le injuste. penser. Vous devez- Ese ibyo biterwa n'amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro? Simbizi. Ariko icyo nzi ni uko ibyo bidakwiye kandi bidatunganye. Ariko mutekereza ko bishoboka? Ibyo ntekereza byose si ngombwa ko bivuga. Nibi bikomeje hakaba hari n'ibindi bihano, urugero nk'ibihano byafatirwa perezida ubwe. Niba ibyo bibaye, urugero nk'ibihano byafatirwa perezida Kagame, ese icyo cyaba ari umurongo ntarengwa u Rwanda rutagomba kurenga, rukabwira abanyamerika ruti nimwumve ibintu bishobora gukomeza gutya? Bah, est-ce que l'accord de paix qui a été signé, c'est son objectif est-il des sanctions? Puisqu'on a... Ese intego y'amasezerano y'amahoro yasinywe ni ugufatira abantu ibihano. Kubera iki tuvuga ibihano nk'aho ari byo nkingi ya mwamba y'ubuhuza? Intego y'ubuhuza ni ukugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imyaka irenga 30 ako karere kari mu ntambara. Ni ngombwa rero gukemura impamvu muzi w'iyo ntambara. Nge nakubwira ko amasezerano y'amahoro ya Washington ariyo masezerano meza kurusha ayandi yose ashobora kuboneka muri aka karere. Bityo rero ikibazo si amasezerano ubwayo, ikibazo ni ukubura ubushake bwa politiki ku ruhande rwa Kinshasa bwo kuyashyira mu bikorwa no gutuma dushobora gufatanya neza mu mishinga y'iterambere ry'akarere. Dans la région, S'il y a des sanctions contre le président Kagame, qu'est-ce qui se passe? vous savez, nous ne prenons aucune sanction. Perezida Kagame aramutse afatiwe ibihano byagenda bite? Murabizi ko atari twe dufata ibihano, si twe dufata ibyemezo byo gufatira ibihano abandi. Mushobora kubaza ababifata buri munsi bakabasobanurira icyo byasobanura. Vous avez accusé donc Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu, mais on se... Mwashinje Kinshasa kutubahiriza agahenge, ariko twibuka ko hashize iminsi mike gusa hasinywe amasezerano i Washington. Umutwe wa AFC M23 wagabye igitero ku mujyi wa Uvira, nk'uko umuryango w'abibumbye n'abandi benshi babikurikirana babivuga. Icyo gitero cyashyigikiwe n'u Rwanda. None se ni gute mushinja Kinshasa yonyine kutubahiriza agahenge, kandi bigaragara ko no ku ruhande rwanyu ubushake bwo kubahiriza agahenge butari bwuzuye? Sur la prise d'Uvira, il y a une désinformation phénoménale. C'est faux. Je vous explique. Le 27 juin, comme vous l'avez dit, nous avons signé un accord. Ku birebana no gufata Uvira habaye amakuru atari yakwirakwijwe ku rwego rukomeye. Muravuga ko atari ukuri? Reka mbisobanure. Ku wa 27 Kamena nk'uko mwabivuze twasinye amasezerano y'amahoro yari afite ingengabihe y'amezi 3 yo kuyashyira mu bikorwa. Ariko ikibabaje ni uko nta na kimwe cyakozwe. Ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomezaga kuduha amatariki atandukanye yo gusinyisha ayo masezerano n'abakuru b'ibihugu. Twahawe amatariki yo muri Nzeri, Ukwakira ndetse n'Ugushyingo, twarayanze yose. Hanyuma twemera tariki ya 5 Ukuboza. Ariko ikibazo kandi abanyamerika barakizi neza nuko icyo gihe ku butaka ibitero by'indege zitagira abapilote drones byari byaramaze kwiyongera, kandi ko AFC M23 yari yamaze gutangira ibikorwa byayo bya gisirikare. N'uburyarya rero kwemeza ko ku wa 5 Ukuboza hari amahoro ku rugamba, hanyuma bakavuga ko u Rwanda na AFC M23 ari byo byisha amasezerano nyuma y'iminsi 5. Ibyo si ukuri. Dernière question, la RDC a déposé le 26 juin une requête devant la Cour internationale de justice à La Haye contre le Rwanda. Ikibazo cya nyuma, ku wa 26 Kamena RDC yatanze ikirego muri International Court of Justice i La Haye mu Buholandi, ishinja u Rwanda kuba nk'uko yabivuze rwarakoze ubukangurambaga bwa jenoside kuva mu 1996. N'ubwa gatatu RDC irega u Rwanda muri urwo rukiko. Mu bihe byashize urukiko ntirwigeze rwemera kuburanisha ibyo birego. Ese mutinya ko kuri inshuro rwabikora? C'est vrai, il y a des problèmes de compétences de la Cour, mais ça va être réglé par les organes habilités. Mais nibyo koko hari ikibazo kijyanye n'ububasha bw'urwo rukiko bwo kuburanisha uru rubanza.
icyo kibazo kizakemurwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ariko iki gikorwa cya RDC cyo gutanga iki kirego n'uburyarya bukabije ndetse n'uburyo bwa politiki bwo gushaka inyungu. Kubera iki mbivuga? Ninde ukorana n'umutwe uvugwaho kuba waragize uruhare muri jenoside witwa FDLR? Ni Perezida Tshisekedi n'ingabo ze. Ninde wagabye ibitero by'indege zitagira abapilote drones ku baturage b'abasivili barimo abanyamurenge n'abandi? Ni Perezida Tshisekedi n'ingabo ze. Ninde washishikarije imvugo z'urwango zibasira abanyekongo b'abatutsi? Ni Perezida Tshisekedi n'ingabo ze. Hari ibikorwa byo kubatoteza aho abanyekongo b'abatutsi bakubiswe kugeza bapfuye, abandi bagatwikwa ari bazima, kandi ibyo byabereye imbere y'amaso ya buri wese. Bityo rero harimo uburyarya bukomeye gushinja abandi jenoside, kandi ari leta ya Kongo ubwayo ikoresheje imitwe yayo yitwaje intwaro ya Wazalendo, abacanshuro n'izindi nzego zayo z'umutekano ikomeje gukora ibyo byaha. Des accusations graves que vous faites. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas ce que tout le monde dit. Non, c'est parce que ici, il ne s'agit pas de dire, il s'agit de voir. Mais les attaques de drones sont bien réelles contre les Banyamulenge. Ibyo birego mutanga birakomeye cyane. Iby'ukuri bibera ku butaka. Ariko si ko abantu bose babibona. Oya, hano si ikibazo cyo kuvuga ibyo umuntu atekereza, ahubwo ni ikibazo cyo kureba ibiba mu by'ukuri. Ibitero by'indege zitagira abapilote drones byibasira abanyamurenge ni ukuri, imvugo z'urwango nazo ni ukuri, ibikorwa byo gukubita abantu kugeza bapfuye nabyo ni ukuri. Bityo rero hari uruhurirane rw'ibyaha bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Niyo mpamvu budashobora kwirengagiza ibyo byaha ngo hanyuma bujye irahe ushinja abandi gukora ibyaha nk'ibyo. De ce genre de crime.